الآن في مدينة عفرين في استقبال القافلة. ام نهال باجار افرینی د پیشوازیا کاروان د نکو ج باجار حسکی تی بیگمان اف کاروان ج 200 مالباتان پیکتی. بشک جوان مالباتان دیبری خو بدن ناوچه جندریسی و بشک جیدل باجار افرینی بمینن. بیگمان اف کاروان دبن چاودری و ریبریا تیما سروکاتی و دبن چاودریا پارێزگا هەلەبێ و ڕێڤەبەریە هەرێما ئەفرینێ دەیە ئیرۆ هەموو سازی و دەستگەهên bajarê Efrînê çi karûbarên civakî çi rêxistinê xebatkar û rûspî seferber bûn ji bo pêşwazîkirina vî karwanî û ji bo darbînkirina cihên mayînê ji bo malbatên ku pêwîstiya wan bi xaniyan heye. Ji karwanê ku ji Hesekê tê tîmekê pizîşkî jî li vir amade ye ji bo pêşwazîkirina nexweşan eger di nava karwanê de nexweş hebin. Ji vir em spasiya hemû kesên ku beşdarî gihandina vî karwanî bi silametî bo bajarê Efrînê dikin. Herwiha em spasiya hemû sazî û dezgehên ku ji sibeha îro ve heta niha seferber bûne dikin. Li gel spasiyên xwe ji rûspî û xelkê bajarê Efrînê û rojnamevanên ku vê bûyerê rûmal dikin. Niha dibin çavdêriya rêveberiya karûbarên civakî û kar li Efrînê, rêveberiya herêmê û berevaniya sivîl a Efrînê de. Em pêşwaziya 200 malbatên ku ji parêzgeha Hesekê û parêzgeha Qamişlotên dikin û em tiştên pêwîst ên wekî cihê mayînê û pêdiviyan ji wan re dabîn dikin. Ez îro gelekî kêfxweş û dişadim û ev ne salin ez di benda vê kêdiyê me. Ez ê îro bigîjim xwişka xwe, Xwedê temenê wî dirêj bike. Bi salan e min ew nedîtiye û îro ez ê bigîjim wî. Îro em ê vegerin welat, em ê vegerin Efrînê. Em ê vegerin malê xwe dila malbat, hezkirî û xelkê xwe de şikir ji Xwedê re. صار لي 8 سنين مهجر. ev 8 salin ez koçber bûme. Me 7 sal li herêmên Şehbayê û salek jî li Cizîrê derbas kirin. Hestê min ê vegera mala xwe nayê wesifkirin, bi vê boneyê em di nav şahiyeke mezin de dijîn. Ez spasiya her kesê ku di vegera her koçberekî de li seranserê nexşeya Sûriyê dikim, ne tenê Efrînê, çi Ereb, çi Kurd, çi Tirkmen be. Ez spasiya her kesî yek bi yek dikim û êvîdarim ku tu koçberek li derveyî mala xwe nemîne, heta ku em hemû bibin yek. Destên xwe bidin hev û Sûriyê ji nû ve ava bikin. Sûriyeya ku ji bo hemû Sûriyan be. عم بخيراتنا في ملاتي دكان يعني حر دسين سوني في صوبه بيقول كوري في ملاتي هم من تفضل جو اوريخو بشتينا حصل وقت بين يعني في ملاتي برزور وزحمات دي والحمد لله سلام حر انساني كيرو حر علو كيرو حر مولبات كيرو وصار كافتن بيش حر انساني كيرو اجبازار حسك يا وتما يروح عفريني بعد حي صاله وسباسيا امن العام دكم وهذا صايشه ودسوا جا صعبه وريج مؤمن بي خارن مارن قبل كرن سارقه ودا صعبه حركسكي بفعل كاريه كريان شعور من فخم بي بعد حي صاله هاتم سر اخخه ولاتخه ومالخه وملك من ام نهال فرم لبندم ملتی خايفرين هم كشك زون دست بك شرف دو حتى نكو 8 سال ما عرفنا ده ماتون دو صحبه خو مرنه خو جيراني خو حوالی خو ماتون كشك استقبال كن ساعت هم جي خوش مرا حاره کردن ملتی ما جهات باستقبال کی خوشم رائع ما هفته بكيف خوشي بدافع زرنا ما هفته استقبال كر و هم ده كيف ده هم ده خوشي ده هم تم هبن ان شاء الله و از شورا قد غازم بك ملتی هاتي الحمد لله على السلامه